Nganza kwethu iyona ke ingwe emabalabala le ilona ishoba lezitha uyena ke umkhuluma khosela lo uThokozane kaHlophe. Siyakhuleka ke emakhosini, siyakhuleka nina nonke indlondlo. Siyanamukelana kuhlelo lethu lanamhlanje. Namhlanje sizokhuluma ngemoya edidayo, ngemoya esingazi ukuthi sizoyimisa kanjani. Kokunye usuhambe endaweni eziningi uzanye ukwelashwa kodwa u-understand ukuthi kwenzakalani. Amaphupho akhe akutshela ukuthi hambe entwasweni kodwa mawufika kugobela uyabona ukuthi kumosheka imali ngoba lo muntu akayenzi lento akufanele ngabe uyayenza. Namhlanje ke ngifuna ukukhuluma ngomoya wobulozi nomoya wenzuza. Imoya le engasiyona imoya ejwayelekile ngoba akusiyona imoya esebenza imoya angisho ukuthi ayisebenza but akuyona imoya efana njengedlozi elinormal. Ngamanye amazwi awukwazi ukuthwasa ngendlela uyawona wonke umuntu, awukwazi uku-attendwa futhi njengengane efana njengabo bonke abanye abantu, kodwa kuyidlozi lakho eliba so intense kuwena. Kahle kahle umuntu onale moya usuke ezoqhunyiselwa le moya mase-ke iyayiqhubekela yona nomsebenzi wayo. Uthola ukuthi wena kade uhanjwa uzama ukulashwa kulapheka indawo usuze wayinikela nasentwasweni kodwa u-understand. Umoya womuntu onabalozi ushayelwa kakhulu amakhwele endlebeni la ihamba khona ulandelwa zinyoni, wena nje nenyoni into engahlukani. Umoya wabalozi uphakama ehlathini, umoya wabalozi uphakama entabeni, umoya wabalozi futhi uyaphakama nasolwandle imbala. Lo moya ke kuba izalukwazi ezithile ezekwembathayo ezisebenza ngomoya wekhwela, ezisebenza ngomoya wezinyoni. Lezi izalukwazi lezi kuba izalukwazi ezithi mase suyiphakamisile mase-ke ziba namandla kakhulu ngoba ngisho ulokhunja ngisho uhlola ziba so accurate, zikhuluma into enjengoba zikhipha amagama abantu zikutshela nokuthi izinto zigqetshwe kuphi. Umoya lo wabalozi siwubona kakhulukazi uhambisana nombala green color, kusho ukuthi ikhandela elihlaza. Sikhuluma ngezivatho ney'mbatho ezikuhlaza, amabhaya akuhlaza nokunye nokunye. Lo moya wabalozi is a very powerful spirit ukuthi mawunawo udinga a certain way yokuthwasiswa engafani neyabanye abantwana. Umoya wabalozi uba nekhamba lawo lodwa, ngamanye amazwi uyaphakanyiselwa igobongo lawo futhi uyaphothulwa uwodwa. Lo moya wabalozi uphakanyiswa la nje esigodlweni sengwe emabalabala, uphakanyiswa lo moya ngekhamba mase uyahamba uyokhuleka ukhulume nomoya wakho, ukhuluma nawe ehlane mase usuyabuya futhi uphinde futhi ushayelwe lukhamba. Okuyinto ke ebalekile nento enkulu esike singayinaki ngendaba yomoya wabalozi. Mase kuba khona ke umoya ko omunye oyimfihlakalo, umoya wenzuza. Umoya wenzuza abantu abaningi sibabona ngoba nakho bephupha kakhulu amanzi, bahamba emanzini, yonke into yabo nje inamanzi, inolwandle phakathi, kunezilwane. Mawulele ebusuku ongazazi ongakaze uyibone uzibone emanzini, uyathatha ungeniswe emanzini. Unokubona lento abantu abayibiza nge-mermaid, kube umuntu ngaphezulu abe yinyoka ngezansi. Lo moya wenzuza umoya onemfihlakalo yawo oseceleni. Lo moya wenzuza siwubona ngezinto ezingana lezi, sibona ukuthi kube khona amaphathi emzimbeni abandayo ukutshengisa ukuthi unawo lo moya lo wenzuza. Lo moya wenzuza ke nganza kwethu uyaphakanyiswa nawo, uphakanyiswa ngekhamba, uphakanyiswa kakhulu olwandle umoya wenzuza. Abantu abaningi abanenzuza iyo uNkulunkulu impela, kuba imfihlakalo ngoba lo muntu oba yinzuza akusilona idlozi lakho, akusilona ithongo lakho. It is a creature that is within amanzi. Abanye ke bayathanda ukukhuluma indaba ama-marine spirit. It is a marine spirit but a very good marine spirit. Akusiyona into ozokuthiwa we are casting out marine spirit therefore seku-evil konke. Cha, khona emanzini khona okulungile. So ke kunemfihlakalo yakhona ngoba lo moya uhambisana kakhulu namakhosi. Lo moya uzothi mawuphupha amabutho, uzothi mawuphupha usolwandle, uzothi mawuphupha uphupha inzuza, uzothi mawuphupha uphupha imiqhele yobugolide. Bambatha kakhulu izinto ezimhlophe nezigold. Mawuphupha ingwe ehamba nobumhlophe, lengwe uphupha unikezwe ukhamba, uphuphule lento ke inokhamba lakhona. Umoya ke wenzuza unemfihlakalo ngoba lo moya wenzuza uyakwazi ukukuthatha uyokufaka emanzini.
futhi uhamba nenhlanhla eyisimanga ngalolu hlobo lwesimanga. Ngisho kuthiwa ususiqalile isigodlo sakho wasakha, uma nje uthwase lo moya wenzuzwa uzozwa amandla ezinto ezenzakalayo empilweni yakho ezizoshintsha abantu. So-ke ngani zakwethu, ngiyatholakala ocingweni lami, ngiyatholakala kwi-WhatsApp, asike sikhulume. Ku-Facebook sikhona, ku-Instagram we are launching our page again, umkhulu_Makhosela. If kukhona izinto engikuthumelela zona ngani zakwethu, please make sure ukuthi i-account yala ekhaya uyayazi, akusiyona i-account ekwenye indawo. Confirm with uCapitec ukuthi le account engikuthumelele yona i-account that is owned by uSifundo Hlophe. So-ke ngiyacela-ke ngani zakwethu sibambisane lapho ukuze singatholi abantu abazoshona le nale. Asinayo i-account yaka-FNB, asinayo yaka-Absa, asinayo yaka-Standard Bank esiyisebenzisela umsebenzi wesigodlo. Uma ngikuthumeleleka izinto linda u-4 days uzoyifumana izinto zakho mase uyisebenzisa ngendlela engikutshele ngayo. Ungithinte uma udideka. uNkulunkulu akubusise nedlozi likumbathe ngamandla, izinto zakho yiphakame lapho khona. Thatha nasi sibusiso. Amen.